Ministro Marcos da Cruz apela ba companhia nebe oho karau ho difanya dililara. Teki ba oho ia fati nebe governo prepara ona, ia Matadouro. Ministro Agricultura, Pesca Pecuária no Floresta, Marcos da Cruz. Hato informação ne ia discussão hoje em rua no Resinen. Quarta-feira loron sanulu resinsia. Pula novembro tinane governante ne haktuya. Dedau ne governo coordena ona o companhia nebe durante ne. Oho karau no fahi. Beleba oho ia bekora. No mosia Matadouro. Fati nebe governo prepara. Nebe ita teknik sira hasoro iha terreno bahira halo programa idane maka dala rumah Laos utotu Laos autoridade lokal sira utotu maibe iha ida rua ke la apoio sira ruka eman be iha asune yang lali ke tuir au lali ke ami hadarus ami au lali ke temidian sema kirane maibe iha duni tamane magene akar katu informa kata programa ini importante programa ida vacina asune importante ame loke hela tau hela centro ida iha igreja motal ni oine nebe ba hirak debe mak iha asu bele loriba uri etam vacina tamba buat ida moras ida nene quando kona ka asu nebe diet ona ho moras ida ne mak tata emaruma ne hei para tu materite ne tuir e teknik sira hatete ne realidade hanes nerun. Nia afirma, cada carau ida $6 hito. No osane se contribui para receita estadunian. Reportagem Imaculada Tefa Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo komentário no Fahe Tutang ba media sosial hotu.